بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا خدي عز وجل القرآن عظيم الشان دبي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. دبي تشقى مخلوق سروي عرضي هنا رزقي والسر خدي عز وجل رزقي وادشيني تدي وقتي ام دست اشتكيت كن ان بسم الله الرحمن الرحيم. معناه تشيا بناوي خداي جو رحمانا قول دنياي رزقي تمام مخلوقات دشيني نابي اف مسلمانا اف كافرة اف حيوانا بتشقى زيروحنا تشقى جانلي جوهنا خدي عز وجل رزقي وادشيني ورحيم جي روجا قيامته ايقول دنياي ايمان عني بن وعمل صالح كربن خدي عز وجل وبرحمة خد شيني جنته ايقو ايمان نعني بي وخرابي ونباشي كربن جي روجا قيامته رحمة خدي دورن وجا رزقي مخلوقة توا لسر خديها رزق انسان لسر خديها وقت ايقو ام دبي رزق افتي عقلي ما ايگو حالی خوش به پری هبن مالی هبه ان بیولا رزقی فرها ايگو مالی تنبه ان بیولا رزقی تنگا حلبو کی رزق نساد جمال تنیا شاعر دبیجی دبی نلازمه گو رزق مال تنه بی جارنا رزقی انسان خوشکایی انسانا ساغلنبونا بدن انسانا مثلا حضرت یوسف کولبو پری تنبون اما خده بدن کولو خوشک دابوی دا و یا قشقلی بو پیرکه مصری حمه طم لی خرا کرن دبی وقتی چعب یوسف کرن حمه که تلی خوشی کرن هاو قاسی خده خوشکایی که دابوی دا و جواب پیرکه تخواست گو یوسف بحرا وابه ای خده عز و جل چه دابو یوسف علیه السلام خوشکایی دابوی دا demek ki خوشکایی انسان و بدن انسان وقتی ساغلم به او انسان جی خود تعالی رزق کی خوشک دایه دا وقتی گوهگا انسان مثلا عذر کی ویها یا مثلا ببرک کی نا شغله yani گوبیجنه ده بولت تریلیون که دی و بده تبه 2 تریلیون او بده تبه مالی خود تفی بده و بده اجبر له انسان مسلمان وقتی خود تعالی بدناوی ساغلم چکر به خوشکایی دابیه دا گرک سر و نا شکر بکه بیا ربی تاف رزق خوشک تدائمن یا جی خود عز وجل عقلکی باش دایتا تید به اولا اف خورتها زکیه اف کچکها زکیه خود عز وجل عقلک دایدا وقتی گوتشتکی دبینه جهدت حافظه خدا قید کی وهناك انسان جي شيوانينا يجي مثلا عزلية مثلا تديد بالدينة في انسانها عزلية فقير الدنيا فهم ناكي رياخ وناس ناكي انسان گو خده عقل کی باش دابیه دا گرک شکر خده بکه بیا ربی تاف عقل دائما گو تا عقل مش مستاندبان ازی چاواکم demek ki dana عقل جي رزقك او جي نعمتك خدي عز وجل دايا انسان وجارنا جي رزقي كي زلامك باشا مثلا بيرك شخورة زوجي زلامه حليمة قنجة مسلمانة دیندارة جمالا باويرا قنجة اما بلكي پري واتنا بلكي مالي واتنا اما او زلام جوه بيرك رچيا رزقك خوشكا او جی رزقا و ازلامک چه پیرک کشخورتینه پیرت زوجه او پیرک صالحا قنجا جولو پیغمبریم علیه السلام دبی نعم المال الدنيا المرأة الصالحة دبی دنیا دا ان تشت قیمت لی پیرکا قنجا وقتی پیرکا کی قنج بی رزقی کی ان ازیده یا چما چونکو پیرکا قنج وشتر زاروکا اینه وقتی هاتی مالی و به تبخیراتی وقتی میوانه هاتن و به ولا سر چعوار هاتن وقتی دیاتو باوی هات نباتا و به ولا یاده یابو و قدره و اگره اب نعمتا کجوه خوشتر هیا demek ki جارنا رزقی کی پیرک که قنجا
یا دا رزقی کی زلامه کی قنجه اف جی رزقا گرک ایک جویر جی شکر بکه ایگو زلامه و قنج بن یا پیرکه و قنج بن گرک دائما شکر رب خو بکن و جارنا رزقی کی اقربای کی نه هنا کیسان هنا يعني أقرباء وهنجي جوار قنجن بيرلكا وهيا برابلكا وهيا حجفتكن أن مصيبتها مزنج إنسان رتشيا أقربانا وقتيقو أقربايتا نياريتا بن حزورات تشينابي جارنا أقرباء كي قنجن أوجي رزق إنسانا ويا زاروكتا خدي عز وجل زاروك نولو خوشك دانتا آساغلمن بعاقلن بزاننا وقتی گوت تکوه هندروش برت درابن دسته تماشت کند بیابوت بخیراتی تچاوایی خوارنک خوش دین برتا وقتی احتیاجیت چید بند بیابو از حاضرم خودی افزارو کولو خوشک دانتا قنج دانتا صالح دانتا جوی رزقی خوشتر رزق هیا دبی حکایه دبی حضرت موسی چوچی آیتو روسینه دبي خدي عز وجل جرى قوت قوش فلان عبد امرأ بيجا بي خدي حم بلادي اما برا يكيش خور بناقنه يك تاني نادي دا دبي كاغو از دشمنيش ببم ميرك دشمنيش بو هاتا با حضرت موسى قبل اتفاقا مالام خرا نبي حضورا مالام خرا نبي هما چه بلاتي براوري دبي پشتي زمانه كي تبلانا هات لسريوي حضرت موسى قو يا ربي وتقوي حم بلائنا سريوي تبلانات نسريوي افچاوا چد به گونه تشتكي ولو خست گو بلا نينا سريوي يعني وقتي گو وقت خانيت دا قلوك تنبن چقا باورجي او با ناكوه هندرو ايگو مالا خو چكر تماما محافظه کر بچه به یک بونه عائله وقتی گو عائله ساغلام بش خود چه بلاجی ورن او عائله و حال که خود عز وجل بلاجی را نشاندن دمکی جارنا رزقی کی زارو که کینا زارو که قنجن باشن او رزقی کیا جارنا جی خود عز وجل عمرکی دریج و ساغلام ده انسان او جی رزقکا يعني ميرك 6 سال كريا دبيولا سيدا هم اسبرينك نخواريا خدي عز وجل ابدا دايا انسان وساغلام وتعمري خطب ساغلام درباس كريا كاجوي رزقي مستر رزق هيا كالي جيم قوت يعني دنانتا مثلا دراكن تنما کارنان بخوی تچه مثلا امپیلات تا چید که تچه کوپریا چید که یعنی دیس جوکا دنانه تنابه چقا پر بخوازن تا مجبوری وا دنانا چه که و شوربه پشته تنکاره تشتکی بخوی الحمدلله 7 سالی 8 سالی خودی بدنک دایتا و او بدن ساغلم مایا که اوانا اجمال نچترن يعني خدي مال بدتا وتالمال دريشكري به نخوش به ونالا تبه وتبي آي واي ويوصى خدي عز وجل مثلا رزق مال زيادة ندايت أما بدنا تساغلما يركت الشكر ربي خبك أو بدنا ساغلم دايتا دمكي هر زمان رزق إنسان نپرنا نمالا جانا رزق إنسان ترسى خديا تدي مثلا جانا أنا كيسان أنا أولو دين دارن تقوالينا قنجن باشن خدت على أوجلا تقوى دايدا خدت على بوي تقوى الشرف وعزت دايدا هم في دنيا دناوات توبلم دا إنسان كي سچكينا چوكي ترسا خده پير هيا جبرگو أهل خده إنسان اعتبار بيتكن لفي دنيا عزت شرف دستيني لآخرت جي وخده عز وجل جنتنا دي قو تجري من تحتها الأنهار دبني وبخشادة دبني وخانيادة چم دهرکن آف دهرکه خدا عز وجل الوی دنیای جی شرف دیده کاش وی خوشتر هیا demek ki her zaman rızkı ki ne parana para her zaman derdi ki derman nake jberulo insan Müslüman gerek qanatkar be qanatawi habe trilyonet haben got xo fakir bibine fakiri وقو وراقك كتهبه قد خو زنگين ببينه تزنگيني
جبرولو انسان مسلمان گرک که دسته خوش خلقی را درج نکی احتیاجاوی تنبه گرک که کسلنک تشتاش خلقی نخوازه جولو دبه روز قیامت انسان تین روز سر واتنه یعنی گوش سر روی واتنه یا چما دبه دنیا دهنگی خوستن کرنا خوستنا بیرو بونه تدیب جاب کرمانجی دبه مچقات بیروی یاو جارا تینا کسان تدبه ولا پرمرانین دیست خوازه تدبینین دیست خوازه او انسان قناعتا و کیما چتکن خطاوج نبخته انسان حلبو کی گره که انسان خباوجه خوده خبس پره خوده بخوازه وقتی گویکش خوده بخوازه خزینه خوده گلکن و خوده عز و جل و خزینه بسرته دشینه وجه انسان مسلمان وقتی بسر خرابه کی و به نباشه کی و به زارو کوي خرابه بسیویا مشهور دبی عالمک چو مالا حواله خوا جهر دوجی اختیار بون کسی گو خدمت بکت نبو دبیج حواله خو پرسی گو مازارو کتا گوجمر خدمت بکت نیا گو سیدا نپرسا گولا زارو کم چند بون مدعات کر اچو مسر زیارتا گو مدگو هم زارو کم چه بی کورا کم چه بی گو ویگا زارو کم دورا چه بو تابی گو ویگا کورا کم های مازن بویا او جی دعات که چه سر زیارتا دبی خوده و گو باویم بمره اجی خلاص بم یعنی منه گو یا ربی زارو که صالح بده من مگو اما یترکی برا کورا کم چه بی ویگا بویا بلا نه خدمت آمد که و بسر دجمره بویا بلاجی مجبر لو قال مسلمانا يعني خدا عز وجل جانا نعمتنا ليكيد كي يك نزانه گو او نعمت چقا مزنا خدا عز وجل بدنك ساغلم دايت زاروك نقنج دانتا بيدك قنج دايت افقد تف رزقا دمكي گرك انسان مسلمان چاوي خو نه برده پراتنه رزق نه پراتنه نه گرك انسان يعني ان يا كيم عصنده پرنا گرك انسان قناعت کار به گرك خو زنگین ببینه به از عبد ربي خما وقتی از دسته خوش ربي خو وکم شخو خود دیمن دبي كاتب حضرت علي حكايه تابي يعني امنا بكسنا يكاتب حضرت علي هنگی درده خو گود حضرت علي دسته خود قومه راکر و کا دسته خو وکا اول خسته دسته ده وقتی هلدا میزان گوت تب نظر وجه له انسان مسلمان گرک نبی ولا صادجه رزق مال تنیا خدا عز وجل قالك نعمت ما كرنا گرک ام شکر و نعمتا بکن و گرک ام دائما قناعت کاربن ام بيجن ولا الحمد لله خدا تعالى دائما اف نعمت گودانم بسی منن و گرک یک هر زمان حمد خدا بکی گرک یک هر زمان حمد خدا بکی شکر خدا بکی خدا عز وجل وی چاخی وی رحمه خب سر مدشینه و بحرامی رزقی مجی ویج مرشینه اجبروا له انسان مسلمان گرک تجاری خو بهوی نکی خدا عز وجل دبج رحمه خدا بهوی نبن گرک انسان مسلمان جی دائما شکر خدا بکی لسر نعمتا وجه خدا عز وجل ما بقر نج عبد خوي شاكر خدا عز وجل فهم وعقل بدما ام زانبن بام چتكن خدا عز وجل دين ودنيا ما خوش بكي خدا عز وجل حفظ مجاقر جهنم بكي اسلاوي خوش وردشينم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته